Pozdrav svima! U ovom tutorialu predstavljam kako da ubacite YouTube video u same članke na sajtovima koji su napravljeni uz pomoć Joomla 5, a uz pomoć plugina All Videos. Pa da krenemo. Za početak je potrebno na sajtu koji je napravljen sa Joomla otvoriti deo namijenjen za administratore, te nakon toga u meniju sa lijeve strane odabrati stavku Sistem. Kad se otvori panel Sistem, tu u rubrici Manage treba odabrati stavku Extension. Kad se otvori stranica za rad sa ekstenzijama, potrebno je kliknuti na link Install Extension koji se nalazi pri vrhu stranice. Nakon toga se otvara nova stranica, ostajemo u tabu Install from Web i u polju za precegu upisujemo All Videos. Potom kliknemo na dugme za precegu. Rezultat za plugin All Videos je prvi među rezultatima i možemo da kliknemo na njegov opis da bi nam se otvorila strana sa dodatnim informacijama i na kojoj se nalazi dugme za njegovu instalaciju. Pri samom dnu stranice na to dugme treba da kliknemo. Nakon što se završi instalacija, stranica će se osvježiti i bit će ispisana poruka da li je to bilo uspješno. Potom, gdje se opet klikne na link Sistem koji je u meniju sa lijeve strane i kada se otvori nova stranica, klikne se na link ekstenzije. Te nakon toga se otvara stranica sa prikazom svih ekstenzija, a mi treba da u polje za precegu upišemo All Videos i da pokrenemo precegu. Kada se izlista prikaz All Videos, potrebno je da kliknemo na ikonicu X u krugu da bi se aktivirao ovaj plugin. Ova stranica će se refreshovati i pojavit će se zelena kvačica koja signalizira da je plugin aktivan. Ovo može da se odradi klikom na link gdje piše All Videos by Joomla Works, pa da se aktivira u sklopu podešavanja samoga plugina. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvijezde uputstvo. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ukoliko su vam teme o radu na sajtovima interesantne, predlažem i da se pretplatite na ovaj kanal. Pa da se nastavi. Sada kada je plugin All Videos za Joomla aktiviran, potrebno je da se na mjestu gdje želimo da se nađe video u nekome članku ubaci određeni kod, a između tog koda ide URL tog videa koji preuzimamo sa YouTube-a ili sama oznaka videa koja se izdvaja iz URL adrese. Za početak je potrebno da otvorite na YouTube video koji biste da postavite u sklopu članka. Ja ću sad da kažem kako ja radim. Iz adres bara ne kopiram kompletnu adresu, nego uzimam samo oznaku videa koja se nalazi u sklopu te URL adrese, a može da se preuzme i cijela URL adresa. To je potrebno iskopirati i nakon toga otvoriti editor na sajtu koji je napravljen sa Joomlom, te u sklopu teksta koji smo napisali na poziciji gdje želimo da postavimo video, iskopiramo kod i unutar tog koda ubacimo segment koji smo preuzeli sa adrese gdje se nalazi video. Znači, to je potrebno da se ubaci između dvije vitičaste zagrade. Kada smo završili s tom akcijom, možemo da sačuvamo i da zatvorimo taj članak. Potom, kada otvorimo sajt, vidimo da se video prikazuje u sklopu članka. Dodatni plus je da se uz pomoć plugina All Videos, koji je napravio studio Joomla Works, na veoma dobar način prikazuje taj video koji se prilagođava svim veličinama ekrana. Ovo samo garantuje da će video biti dobro prikazan bez obzira koji se uređaj koristi za gledanje videa. Sam plugin All Videos ima dosta dodatnih mogućnosti. Mogu da se dodaju različiti formati sa različitih izvora u članke koji su napisani na sajtu koji je napravljen sa Joomlom, ali ovaj tutorial prikazuje samo kako da dodate video sa YouTube-a. Sad ću da vam predlažem da pogledate na ovom kanalu video kako da provjerite koju verziju Joomla koristite. Ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do narednog.